Ngiyabingelela Mroza nabalaleli bokhozi ngithatha nje ithuba lokuthi ngibingelele kakhulu ngithi ayeye Christmas ayeye siyayijika lento hayi asithi isijikiwe vele ijikiwe lento ngiyazi ulindele usigomeza uthi hawu kwase ngase ngizisihosho la hayi badoda ngiyabona ukuthi sakathelezi sesele ngempela lapha entambama thakela isizwe cha ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba inkulu indaba Mrozi ngomhla ka-26 kwaNongoma awusithatha usibeke ayinkulu kakhulu lapha kunomcimbi omkhulu kakhulu obizwa ngoChatu Godo Music Festival uzobula phake kwaLindizo Sport Ground ngolwesine omhla ka-26 uzoqala ke kodwa ngo-10 ekseni kuyoze ke kuyovalwa kuyiziduca njengezinsizwa zibulalana ngengoma kumnandi kunjeya ngiyethemba ukuthi abantu abaningi manje sebathengile amathikithi bawungalithenga ithikithi lakho umbuzo wami nje uhlaleleni ngoba ithikithi kulo 100 rand nje before ecomplete ticket kanti ke futhi kulabo abancenayo inkosi yami ke-complete ticket uthi umuntu ayi ngeke ngibhizi ngibhizi nezinye izinto zobukhisimuzi akhululeke egate azobe etholakala kodwa sizobe selengeze nje u50 rand more kulabo abathanda ke ukuyiphuzela athi umuntu ayi mina ngeke ngikwazi ukuhlala emntwendini from 10 kuze kuyoshaya 8 ebusuku kodwa ngingomile ikhula box ivumelekile uthi ungayilayisha noma nani kodwa kuzokusikhokhela futhi imadlanyana njengango50 rand bese kuthi laba abangama VIP bona ke ithikithi labo ke bazobe sebelithola bona ngo500 abaculi ke kobe kusina thethelwana kuboshele sibonga nje lapha naMroza iZululand District okuyiyona enikeze iChatu Godo Music Festival elithuba elingqayizivele elimnandi kangaka abaculi ke iline up cishe nawo ke wayibona ukuthi zibophele kanjani mana ke abantu abavumelekile amabhinqa obani amabhinqa njoba nikhuluma kakhulu nithi ayi unyaka wamabhinqa umuntu methu yibhinqa onjani uyichaze le ndaba wekhuzana yazi ligama lobhinqa la ngathi liyinhlamba kudala mawubizwa ngedinga bengazi ukuthi impela ubukela phansi kanti cha ibhinqa Mroza ngicabanga ukuthi kulesikhathi samanje ngi-analyze ngesikhathi samanje ukuthi uyabona labantu abathanda isintu awuthi mayigqokile agqoke isintu uthole ukuthi agqoke ikhafe lakhe agqoke ubrand uthi yabona agqoke nje acobe bakhe amashirt akhe labo bantu ke abathanda nje isintu abathanda umculo wesintu abakholwa kakhulu ezintweni zakithi zezulu kuthiwa hayi ibhinqa ke lokho yabona bese kuthiwa laba abanye abadefisayo abangafaka amabhandi hayi kuthiwa abafana basemalokishini thina ke singamabhinqa kanti ke futhi lo mcimbi awucelile kakhulu kumabhinqa that's why kuthiwa iChatu Godo Music Festival akusho ukuthi maskandi festival okusho nje kuthiwa music festival nabanye abaculi abangawuculi lo mculo nabo bazobe beyingxenye yawo lo mcimbi lo ngoba uyabona bangabheka iline up ngiyababona la amageza amahle shwini umuntu ekhala ophuza chemistry osazwayo yonke ezemnyama hoqosha hothokozani la ngabafana bamgumeni drivers emnike mthente buselaphi isigqoko sentambo wena njoko wena bahubhe wena duma kahle wena mamillion omzukulu honto encane hodlubheke hayi khona ubala kugcwala manje shuthi kovele kufane sengathi nje hayi impela seku2020 ngoba sengathi ukhuza unyuye kodwa ungakakhuza unyuye sekumnandi kwaNongoma kumnandi kwalo yazi into emnandi wemaphelezi ukuthi lo mcimbi kuyaqala ukuthi kube nomcimbi oba kwaNongoma kanje ngalezi ikhathi okuyinto ke engavamisile ngoba ukuthi abantu bakaNongoma sokufuna beye koLundi kuthiwa kufanele beye koMpangeni ukuthi ayikho into eyenzakala kwaNongoma esakubona nje ngqo indawo ezakwaNongoma esena nongoma iningi kakhulu ngoba uma usenkandla useMenmoti ukwahlabisa usemtubatuba usejozini usehluhlu useFryhead usedumbe awuphelile noNongoma kuyisenta nje lapha ehlala Nkosi kuyisenta ukuthi nobani ufuna ukuya khona angakwazi ukuthi adrive aya khona umbuzo wami ukuthi umuntu njengamanje ohlele ekhaya ongalithenga ilithikithi othakayi ubumnandi nge-26 uzokuthola kuphi ngoba thina sobe siyile kwaNongoma hayi khuzana ukhulumile endlamlenze ukhulumile mfana wasamandaba sebekuzwile themba ukuthi ke noma kanjani abantu sebesukumile abanye bathi awumadoda bengakalithola ithikithi sengiyasukuma njengamanje ngibheke yona itshatha abanye bathi njatha phela bambiza ngontshatha abanye
Umthathu ukhona. Yeah, bathi umthathu ukhona. Abaye bathi umthathu. Yebo, kodwa uzokhumbula wamroza ukuthi lempizwa ewuthathu ukhona uMaskandi njengoba namhlanje uMaskandi khuluma ngokuthi uMaskandi awusasali ndawo njengoba ubona nje ngisho i-top 10 yokuhlukana konyaka yayingavamisile ukwenzeka lento uthathu ukhona enye insizwa eyawusebenzela kakhulu uMaskandi abo emva kwaba ubhodloza manje ngeke ngithi mina uma ngabe utshatha ephakama ethi umemeza into engayi kwethu thina manje ukuthi manje sithi siyabuyisela ekutheni sithi amagalelo wawenza kuthina mfoka Ngobe nathi siyawazi uMaskandi uyahlonishwa namhlanje ngenxa yakho uma ungathi uMaskandi awuyilapha awubancenca abantu abayelapha kusho ukuthi njengomuntu ongabongi ekubeni wathathwa wabeka endaweni efanele ingakho ngithi mina bonke abaculi ngiyajabulela ukuthi benze ama-video bencenca abantu behambe bekwana ngoma nami njengoba ngisenkandla ekhaya ezosuka nazo inkumbi zabantu la emakhaya siyahlanganisa amatekisi ezobethekelele khona kwaNongoma kulungile mfana lento ingeyethu injabulo ingeyethu futhi sobe sijabula abakuthiwa jabula uyibheke ungagcini uzojabula nje ugcina ungasayibheki awuhamba nenjabulo hayi asibonge mfana sibonge sikudedela kodwa ke ngoba sesikuzwile ukuthi uthini siyabonga kakhulu kuKhuzani kade ke ememeza bonke abantu ethi hayibo indaba ilapha yam kwaNongoma lapha abantu ke abazobe bebheke khona sizongena ke kwezama business.